Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Macam biasa kami full. Hari ni saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang power, padu tetapi mengalami masalah absorber yang lembut. Owner datang daripada Johor guys. Tak tahu kereta apa? Inilah dia Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Jadi owner komplain cakap dengan saya, bawa tekan 120 Mustang kot, tekan 120 berbuai. So bila berbuai tu saya rasa ini memang confirm absorber lembut. Jadi bila owner sampai, saya terus masuk dekat tester machine untuk dapatkan berapakah bacaan ground contact. Tester untuk bacaan ground contact absorber. So bila kita masuk, you guys boleh nampak depan kiri 34, depan kanan 31, belakang kiri 30, belakang kanan 37. Gila, bacaan semua atas 30. Kereta torque tinggi, sedap, tekan pergi. Tetapi bila tekan 102 atau 3 berbuai, memang tak sedap dah. Jadi dengan bacaan macam tu, kami terus masuk dekat hoist. Bila masuk dekat hoist, buka keempat-empat batang absorber. So dekat sini saya buktikan bacaan tadi, you guys boleh nampak format kami tekan memang lembut guys. Jadi dengan keadaan macam tu, kami terus hantar absorber ni dekat production kami. Terus kami ambil refurbishkan kepada 40% skipper. Setelah siapnya absorber ni, kami sebelum pasang, kami akan tekan secara manual. So dekat sini you guys boleh nampak format kami tekan setengah maut. Memang keras sebab Mustang ni berat dan dia kita nak stable kan, sebab dia torque tinggi kan. Jadi setelah siap dia absorber tu, minta format kami tekan, dah lulus semua, baru kita mulakan proses pemasangan. So selepas siap je kereta ni, saya terus ambil Mustang, saya test dengan owner. So owner cakap, sebab kereta ni kereta kedua owner hantar. First, owner hantar BMW F10. So ini kereta kedua dia hantar. So bila saya test dengan dia cakap, okay, barulah rasa dia berbeza. Jadi dengan selepas itu, saya terus ambil kereta ni. Belum masuk tester machine, belum confirm, masuk tester machine. Dekat sini bacaan dia, depan kiri 16, depan kanan 16, belakang kiri 16, belakang kanan 17. So bacaannya di bawah 20. Barulah kereta Mustang ni stable guys. So itulah dia cerita untuk Ford Mustang 2.3 EcoBoost daripada Johor Bahru. Kami Ampang KL guys, Ampang KL. So kepada guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, lebih detail, senang saja cari saya. Cara dia you guys masuk dekat link bio saya ataupun dekat note depan ni. Pastikan depan ni, pastikan nombor tu sama dengan link bio saya. Barulah you guys selamat untuk berusaha. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan semoga urusan you guys dipermudahkan dan dimurahkan sikit. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.